Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tundu na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thiku icio 14 kari na pH ya 3.55 na gwe cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthengi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 14 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Embu. Murimi umuthe ndi guku Embu na ndi kundu kumu muno. Guku ni mwena wa Isiara kuria gwitagwo Bere North na guku andu aingi ona matirimaga muno marithagia mburi. No haha twina murimi utuite itua, murimi wioi, murimi ungigarura Kenya ihane ta Israel na niwe turamurika muthenya wa umuthi akiamukira muthengi wa urimi. Kengutume thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone urimi wa Betoga Mwaniki Fantas ni mwarimu but besides warimu nimbotaga gwika maundu mengi ma muturire over the weekend kana ria tu holidays kana when I leave the school nimbotaga ku participate in farming in my farm. Kwa sasa nimbotete kulima mavavai, igwa na marigo thiini wa farm yakwa ire guku Isiara Kamuthiko Firenze na ni Embu County. Mwaniki ni murutani, ni mwarimu wa secondary, no mathaa ma hwaini na weekendi ainukaga gwake na akaruta wira na njira ya mwanya. Na toguo kuona hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 we ni mundu utuite itua. Na Mwaniki tareke ngurie kundu guku ni kumu muno, weri uhotete atia kurima guku wetu Bere North ni turarisikene na gukorari na ukame tondu tutima ma kwigana, lakini wako mugundare nimpotete gwika 1 2 3 kumana mai marambotete gwoca manini ma irrigation. Wachauria kura Israel gwikundu kumu, lakini tuonete through my irrigation Israel nimabote gwika maundu mengi muno. Watana ino tugunda ugire na uga ingawa ni kundu kumu gugu wetu ni ngubota gusource maji ma irrigation na kora kamangi kinyira kira mundu iturari twikora twimbere muno tondu andu othe mangibota gwika twarambikite gwakwa. Thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona mugunda muthaka muno, no ni mugunda urimetwo indo nyingi na reke twanjie na thukuma. Ni ngoretwo ngisupply skuma thiini wa region ino yetu kuma mugunda uri wakwa tona ote andu engi muno menacio, na through skuma ino ciakwa ni ndari varutia wira na ngeka development cienge cia muturire. Taru thukuma ikoretwo iguma guku wakwa for quite some times na magoca na mbei mbega na ni ngoretwo na customer engi sana. Ni ukuona mavavai make na ni manjitie gukorwo magika wega, no yu niguo rimi. Mavavai namo ni ngoretie namo mena customers ni ngoretwo ngiendia definitely through this manji ma irrigation. Ndeciria njwe mbeu mbega ya F1 iria rungo bataru ku maximize my product na withire nginyane na thie na sell to farm markets tondu thare bandite F2 though it is well but nkona F1 ina bata gukorana na a bigger produce. Ukuma vava matiethe na magukura the moment wenwe no avanda na nwekera thumu na no maintain with some good water ni gukora tu naturally gwikirito thumu na mai. Uguku tondu kwiriwa muno igwa ni ikuraga wega muno na igeka wega muno, na tondu kwina riwa na mai igwa ni arutaga na ihinda ikuhe muno. Igwa hukwetu ni irakura wega gwicira nundu wa riwa na kigwa kithiritie mieri 6 ni kirakora gingiviro thokori ni igwa irakura wega muno nundu wa tumai turatwikwo. Igwa ina thoko gukwetu kwina thoko nene muno ta gwiciara na ni ciitagirwo ni andu makuma no kumashinani magatuma andu avikiviki mauka magatema na makathie kuthondeka juice. Ona wengi ni mabotaga gwoca cia kuthie gusonga makiricaga na they also support the business kwera mesagira piece cia kuthie kwendia matinetie magipakaga makiendagia like a
packet 20 bob na kigwa ni menderetie aresa amount ona no korona batungikoria igwa kwa wingi thoko ikuo bari ciara ona gwikathwana na kwingita wangire na bado mashinani no airendeka kigwa na kyo gitikaragiriria tondo the moment ya shoot kya mekira shoot gwana gikira some little water no gukura gikuraga gikithira around 6 months gakora kirinde for human consumption kireko ugo nondo hurugari gukwetu ni mwingi kindu kiragira hatara no mai na litro manyua. Mwalimu Mwaniki ugiuga we urimi uonete atia? Nimvangite ku expand my farm na ku maximize the whole space irani na mugundari uyu ananende sire no ngombore kaingi elsewhere ngina vanda isi range scale because the market is available. Igwa mapopo na sukuma ni indo irendekana kura muno ni andu especially aigwa na mavavai na sukuma. Mwalimu Mwaniki tacokera haha nimvangite ku expand my farm na ku maximize the whole space irani na mugundari uyu ananende sire no ngombore kaingi elsewhere ngina vanda isi range scale because the market is available. Igwa mapopo na sukuma ni indo irendekana kura muno ni andu especially aigwa na mavavai na sukuma. Mwalimu Mwaniki we uri guku gicagi-ini na guku ndingiuga ni ruro na githungu no njugire ni deep ruro. Mwalimu Mwaniki riu aria na arutani aria angi arutani haria twandikitwe kuthomithia ciana ni aria twi free over the weekend kana during the holidays ni wegwa na anetu twicirie ku invest na ku venture into farming tondo it is also source of money isendi ya kurira na mushahara tu yandikitwe ni thirikari. Farming ni rateithia mundu gukorwa na extra coin na geka maundu menge extra. Wega wa farming especially ya crops itiraindafia na normal working hours wauma shukuru kana over the weekend no kubata kuthikururia mirandi yaku na during the long holidays ukavota ku maximize supervision na itekwera indafia na mathaa maria ma mwarimu na tondu arimu aria ngiri most of us we mashagi ni wega tuka maximize that advantage na farming ile kwa mashinani during our free times na yo no eto hebia jaga mundu akora na extra coin. Ni hau di kuongerera no nego to mathaini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone urimi wa Mwalimu Mwaniki no yo ni urimi wikuranire na hau hangi ngutige nake ngiamukira muthegi wa urimi kuma guku Isiara guku ni Mbere North kundu kumo gugakinya muico na nikuo Mwalimu Mwaniki akoretwo akirimira njita murimi na bemwe Mwalimu Mucwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri heigo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni etro finance bill ri kayaugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekiro ni wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February.